Let's cut the whole story short. Yes. We've got the right of admission. I don't condone this in my mall, so you can look for me. Kopano e simolotse e le maswe magareng ga motsamaisi wa tikwatikwe ya Boulders Jose Maponyane le mokgaratlhela setso sa Mandebele Thando Mahlangu. Go nna mo dipuisanong sebaka sa dibeke ka fa tlase ga bokomedi ba khomisene ya ditokelo CRL go tlisitse ditshwetso tse di nang le kagiso jaaka fa e tlhagisitse diphitlhelelo le go di atlanegisa. The actions of Mr. Jose Maponyane against Mr. Thando Mahlangu on the 24th of March 2021 at Boulders Mall constitute violation of the cultural rights of Mr. Mahlangu. Commission e fitlhetse gape gore setheo se sa redefined property se se thapa motsamaisi wa tikwatikwe ga se latele tsela e maleba le go se latele gape ditokelo tsa setso le go farologana ga tsona. Maphonyane o ne kwa commissioneng a amogela fa le o fetse Mahlangu le gore dikgato tse a di tsereng kgatlhanong nae di ne di se maleba. I sincerely and unapologetically apologize of my action to Thando Mahlangu and Nobile Masukla. I forgive Mr. Maponyane for what he did. Ka fa go jelengwe commission e laetse gore ka la 24 a Mopitlwe ngwaga mongwe le mongwe setheo se se dire letsatsi le go nna la go tlotla ditso tse di farologaneng mo nageng.